F'diskors fil-Parlament Malti, il-President tal-Parlament Ewropew Schulz saħaq dwar l-importanza tal-Valletta Summit. Qal li din hija opportunità biex al kuntrarju ta' dak li dejjem sar dwar l-immigrazzjoni ma nsibux biss soluzzjonijiet immedjati, iżda anki soluzzjonijiet komprensivi miftehma mal-pajjiżi Afrikani. Let us use the opportunity offered by the Valletta Summit wisely. Let us stop patching up short-term solutions and instead come up with a comprehensive long-term migration policy together with our African partners by investing in development, by supporting good governance, by resolving conflicts, by boosting local economies through trade. F'Appell imqanqal Schulz qal li l-immigrazzjoni kienet għoda ħatifret lill-Ewropa, għalhekk saħaq fuq il-bżonn li l-pajjiżi Ewropej jingħaqdu flimkien fi sfida li fiha jiġu salvati l-ħajjiet. Kien f'dan il-kuntest li qal li l-Ewropa jeħtieġ tħares lejn Malta bħala pajjiż xkejken iżda f'valuri sodi tas-solidarjetà u rispett lejn id-dinjità umana. And I was deeply moved by the generosity and the human decency displayed by the Maltese people, by the fishermen towing a sinking vessel into the safe harbor, by the soldier rescuing a family from a rubber boat, by the nurse tending to a young boy collapsed after days at sea without food and water. Schulz tem jgħid li l-istrateġija tal-Ewropa ma trix tħares biss lejn it-traċedji umani iżda anke lejn l-oriġini tal-problema. Dan biex tindirizza aħjar din il-kriżi li laqtet lill-Ewropa kollha.